pray ukuthi uNkulunkulu njengoba namuhla ngibela ngaphambili akuvule emehlo isali sokunambitsini yawuva kuhlungu uyabona ukuthi usendani na sajesi nasikubona esigcwele nasikubona nje sesegcwele bese kuthi wena mala ngabe kumayi na kuyabe kuthi ngoba khona umaye nje thina sithi ungwele uNkulunkulu esabeka ingcwele igama lakho bese siyathi sithi ungwele ungasabi sofika asa wenza noma ndabasha bayeba abasha bakufuthi sibahle bandabasha ningasabi emhleli benze vini don't get the foretaste still remain behind sibahamba basibafunde basiphushela kuye sodolonga lamala wewendana nasebusuku sikuhlangabethe namhleli nathi la ngasabi sofile usakume umuntu ulandzela imela kayithi silathi sibathi umntwana usinakhala impilo ngasale lo mntwana ngasabi sofile sanibona abantu abadala egameni kaJesu sanibona singasabi sesivile imeni nambitsini mfuthu siyanambitsa la nambe simazi umuntu ushumela ukuthi ngibampe nambitsa la bathi singasabi sesivile siyasindile sitile kuze sebahamba bayikhaya kangcwele bese siyasala Jehova sisile shilo singasabi sesivile kasala thanda zonke senavombe bala ukuthi uNkulunkulu noma ngakuvelani bathi ngoba besikwenza bathi noma behlela noma betwa ngahamba naye uze kusele uNkulunkulu kuyahlela mina ngahamba nawe ngoba angifuni usala sesivile uhlekanyana esanda lapho babehlasi noma sinafana sami esilile bese balilosana ukuthi bafunde bese besidlanga haleluya sabonga bazalwane cela ke ukuthi sifunze ivesi inkosi insile mbeje officially sifunze namavesi bazalwane eJohnsini emakhosi esibili chapter 6:15 to 17 2 Kings 6:15 to 17 ungcwele isihloko lesincane bengifuna ukuthi sibaleke sokodwa sengishijile sengifuna nje ukuthi nithi vule amehlo ami Nkosi oh Lord open my eyes manivule amehlo ami vule amehlo ami Nkosi nami semthandazweni bazalwane vule amehlo ami Nkosi lamuhle shilo sesithi bomnanzi baNkulunkulu vule amehlo ami Jehova na umthandazo walamuhla bazalwane bemini Lord open my eyes vule amehlo ami lamuhla egameni likaJesu vule amehlo na umleyo nje bazalwane ingcikithelo ukukhuluma kwami lemthandaza sibefisha ukuthi Nkosi vule amehlo ami vule amehlo ababe vule amehlo amabe vule amehlo esizwa vule amehlo envombe vule amehlo asondro skora vuleke amehlo that is power evuleke niwemehlo hallelujah praise God khona ngasenzela abazalwane 15 to 17 2 Kings chapter 6 hallelujah verse 15 ingceku yemuntu waNkulunkulu Elisha yathi iyavuka ekuseni iphumela ngaphandle yakhama ngolenkulu impi yemahashi njengola eyasetumulete lonke lidolobha yaphuthuma kuElisha uyawuhlaba umkhosi yathi awu Nkosi yami sitakwenda njani Elisha waphendula wathi ungesabi laba bangakithi bangenti kakhulu kunalaba ngakubo Elisha wathandaza wathi awusimakazi vula emehlo akhe ukuze abone nembala simakazi wavula emehlo alencinga Elisha yathi iyabuka yabona indimbane lemabomvu nemahashi netincola tembi tivutha umlilo ticancele insaba kutungeleta Elisha. Amen. Let's just do it. Yaphila uNkulunkulu wethu longcwele nalamuhla khuluma kithi ngalo njengebantwana. Let me preach like a minute. Shira kanje. Uthi nakafika uDr. Martin
we preach to you, no move the same makana, and about what is body. Body. Can you someone not body? Can you someone to say the picture? Everybody, what you going to go to just to put on the sound, some to put on Numba, and the man super, let me go. Who feel you on a test to go to you cannot touch us. Now, that's the first one. But after the fun exception of a time shower, who is the fun to be running shower? I'm not giving a book shower, but the balance will full again. That's what I am putting in the sentence. You're dying to say, it's no matter for the son of a king. I don't understand that for a quarter. No matter what I'm paying, I don't want to son of a king. And they met you go. They met your woman for the second one. Bafuna kutasela Israel. Sabona mantabasha. Sabona bafuna kutasela Israel. Katsina ka Israel. Unemuntu waNkulunkulu Elisha. Bafuna basita festala lendandweni. Ahambe Elisha utshela inkosi, "Hey, wena uphakathi. Ungahambi nasendandweni. Ngoba impi yasekala nifuna ukuhlasela ngala." Athi hamba, ithi hamba inkosi bathi, "Baphila abantu bashonephi?" Yebo ngumhlanga. Uyani? Sihlangane nasaba nomhlanga. Ngubani lempilo? Ngoba bayigcwele bazamihamba impilo. Akutshela indoda esinza ntombi. Lebehlasa athi namuhla nakuhamba, esithatha ngema kwesigqoko. Ngoba lo Joseph nje uyathela inyoka ugcwele ngasiphakeme kangaka. Enyoka izokumana ngaphansi. Ngibona indoda yamimba. Umsebenzi wakhe wethu impilo. Usaze awushayisa bese akutshela ukuthi ungahamba nomgwaqo lo yakani. Kodwa uzothatha ikulalela, ngiyindoda impilo. But Elisha, because the Holy Spirit is present everywhere. He is omnipresent. Who connects our dog? I see you. When I'm able to get there, but then I'm getting a seven water. When I'm going to go to Elisha, that's a good woman to have. But to shut up, I said, but to put on the movie. The movie. As a baby, so I say, what do I do? I can't do it. I say. Let's make that up for the class. I want to go. Let's make that up for the class. I want to go. Bonga, when remember the Ram 5, all the matter with the Shaki. I tell you about it. Ram 5, Nakambo, Togos, Champion, Noctuna, Tabi, National, what happened to it. So, here, Abon, who was here, another than not here, not from 2 years, not from another, where are they? Where are they? I just had to yeah.
la cosa ma kaze ningini Oh, kunjani. benze kaze mina besinobhisa ikama mina kakhona ba Oh, Jesu. anele behamba bona kama kwamira ngithandaze lo mntwana lelo wena Amen. kaze baleke lapho nakuzofuna ngizibona ngasotsha lapha olempira kathi mfana ngifundzele ngifundzele Nkosi ukume nje wena ngomsamo ngicela uyifunza le verse unana avekela simbona avekiseni ke nami uyavuka ekseni ingabe Elisha ingabe mfana Elisha yathi iyavuka ekseni iphuma ngaphandle yakhanwa angifule bekhaya ihambisana ne-contractor ngathi it's attractor ngasibuze esingisi bathi ngikhona le mali ngingenisa la wethuso wamangaliswa wesatshiswa sina lamagama lasho kanjalo yini lebesabisako nakavuka lithi ngulenkulu impi yemahashi nebincola leyaseyilungelete lonke lidolobha lankulu impi hayi banothatha umunye kodwa kude lenkulu impi anakohlasela wena nakudala yeva ngabe bavusa kudala kohlasela wena sinakumele enkulu impi kume kwajenene bayathi kwajenene zolanda nayo impi sinakutoyibulala yafike yabona lokho yafike yibona lokho yangadlali phasi yangabukeli yagijima yathi nyanzelelo mntu kaNkulunkulu safa saphela ngizamasibetuka lemduko nemadula saxeka udliwa inana phandle losila kunembi lenkulu isarawundele ndizawulesikuyo safa siphele ngale bantokutshela noba bangabemeta bathi utawufuphele batshele thangeke lo Nkulunkulu is my God he protects me noba bangathi utawufuphele thangeke angeke ngize ngiphele ngendlela enkulunkulu ehloso lempela Amen. Hallelujah. sawuvela naye impendule mnanzi asengiphendule oh Jesu naye impendule ungesabi ngishumele ibandla laseshini ungesabi Amen. now labakhulumako bathi fear is the opposite of faith bathi nje ungeke ube nekwesaba nekukholwa kuhambisana leli gama lithi fear thumele bantwana leli gama lithi fear bathi false evidence appearing real Amen. tell please fear means false evidence appearing real Yeah. just lelo lekufaka kumemama bese ngathi liqiniso Amen. uthi nomzalwane nakuthi lelishinakho mina ngiyakulalela ngiyami susa konke kwesaba ngiyasibona lesimo kodwa susa konke kwesaba mina sibona simo sakho namhleshilo kodwa susa konke kwesaba ya Jesu sibekele ngiyabona kuhluku bakho mina konke labakuthenza umntana ufa lesifana sa awunastafe but ngiyabekela namuhla noma sikhona susa konke kwesaba awususa konke kwesaba akanenza abantu bathi scholarship ngeke usithole noma apply the form 5 u-applyile kona but scholarship ngeke usilalela susa konke kwesaba lo muntu angafunza amaphumelelo kahle bese baphumela abantu abavuma bathi awusho usidomu nasifana bese iclass ngeke samasesa abeteach umbone mfana ngeclass usilenayo ukuthi lo nabani uyesaba Amen. lo nyaka sabalahla badule bese ka form 3 bamtshasa kasaya index noma ngalahleka basa ngalahleke ngicondweni Yeah. ngena kwesaba Amen. Sasana nje ngilele ukuphinza iphasimethi. Angithi khona iform lephasimethi babehlasa. Batshela abanje ngabatshela ko iform lephasimethi uthi nje onke bala practice ba onke bala. Ngingasho la wasifunza nje to next one to why onke bala practice nafuneka. Nayi iphasimethi. Hayi kudele. Hayi traditional success history. Uthi shaka wafanele wabona abantu siyeke ngani. Ngathi bafuna shaka bafuthi. Wena hamba kwenye metse everything metse ungasiya nginina yakho letha ifee yakumele bede uzona avela akhanzekile waquqa uqukiswa ibani lapha ukuthi hey ngeke ngikhulume nawe lesiteke lesisani Amen. kona mfundisi bana abathandazela bangaphili hayi ngoba baphili bayesaba ngiyabona
ngena emsebenzini ngayela ngena ukuthi lekumbi lifuna kufikela ngikhandela create nguthola umzumulo uthola umnyama uthola tula mnyama tu kaza uthi ana lazimile lapha bayazwazi ukusakista ufuna kwenza kanti ngiyabona nje kusakasha kuba ngabe dawubheka ngoba kwenza sinasisibona sinasenza ushayise ndaba sinasenza Yeah. kaza lo muntu ubeki angisho nesegama kaJesu angihlabe nje umsebenzi ngaba ngicunza kulo muntu noma bengasingakuwa ngoba bemili bantu usakudawo kwamsina uthi after testament ajengosa noma nenza bakubela sebe ngikubuje futhi uthekile susa kwesaba Amen. susa kwesaba Amen. ngeke usebenze kwesaba sabalinde sabona ndosi zakho nemalengisi Amen. atsali masele nje ukuthi khona ngiyadela Open the eyes of verse 7 that he may see. Let my servant have a revelation. Let the servants of God here, let the people of God here have a revelation. Amen.
seshisa kungevani lutho ungazofuza ilitreasure seyilitreasure ngivira nguNkulunkulu zikasambulo yebo ngumthandazela ukuthi ncebo yami ngiyabona kwanyana ayike nesambulo thandazela baseshilo namhlanje lelo mashumayela ngo abake nesambulo thandazela bobaba abantu abathana ishoda emakhaya namhlanje abake nesambulo let them have a revelation sanibona nomama ninebomama nomeneja emakhaya yabo meneja emakhaya asenibe nesambulo Amen. sanibona nabasha njengoba nifuna nefuture enhle may God help you to have a revelation Amen. sambulo Yeah. indlela shoda ngayo wamesiko lokusambulo asikwenza sesifundise Amen. yaselula sana yasinza la mehlo la ole kodwa just statement la mehlo la ole abaningi asaguquka ngoba sambulo sesiguqulele lokuwa ngalo kuwa na mehlo kuwa akasabuki lesobuka emva kwakhe angeke lekusho kanjani akasabuki le ngoba inkinga yakho sokuqala isifo sokubale simoperesa kanoma sibona ukuthi unamali emva kwakho lalela nto okuqala ukuthi esifo ofchani emva kwakho ngwenya manje kaJuda emva kwakho nabewanqoba emva kwakho ngempika somandla emva kwakho namolodweni emva kwakho naNkulunkulu the Father the Son the Holy Spirit back combined together with the heavenly host plus emva kwakho nakata ungena eJericho nakata ungena eJericho Joshua uyahamba indvodza bekhanza khambe yahamba yasihamba bekhanza izitsimini nayimile indvodza lapha Joshua indvodza vele iphasako lenkemba khipha inkemba yakho khipha inkemba yakho washo inkemba yakho uthi ndoda kakhulu ungakithi nokungasisithenge nganiyihwanyana asentshelwa ngoba funa nginela Jericho indvodza imile ijamile washo jame endleleni awukhazi makithi nesiphethe inkemba Fnaul, awukazi, esindozela lena. Kina yakudala lemlondo. Yeah. Ngoba mina ngikho ngakuwe, angeke sekuseka sesithini. Kanti ufunani? Yethi ke lento sana. My pet. Isn't me, I am the commander of the armies of God. Yeah. Sure. You are few in number, but let me tell you, behind you and around you, all around you, there is a commander with the armies from heaven. I want you to know, as if what all around you, but they are around you. I think I've been a man get this, but it's not too slow. I will fear never before. Thou art with me. Oh God, we sat around you. Why you want to Satan and come and job? What did you have to do? Job and call him hard. Where don't begin to start the sacrifice. When there is an army around every child of God. That's right. We measure up with Lord. Someone has a doctrine. What's in the Saboni? Nembala smagaze wavula emehlo alengcebo ya Elisha. Yathi nasibuka ke. Now, so ubuka with emehlo lasavuliwe. Yathi nayibuka yabona hayibo baphi bazalwane asabelele yabona indimbane multitudes. Now, you could not count them. There were many, a lot of them. In abundance. If I go around the Elisha, I never ask, I go born,
ukweda Elisha babonakala lokho nase kuvuleke emehlo bethi vele khona bethi singathi inkosi ukuthi kuvuleke emehlo so that you don't bona ukuthi around you inganani le support against the rebellion now awutimela utilweni kunani behind you lekulwela kuleka mehlo shalo utobona ukuthi noma uphethe uthole kanzima kodwa kunani emlini kucela temile mfakho imelele nalo nokumelelana nawe melana nami Jehova ikhona inemfakho yakasakota ngeke uwe nako wehlule utawumoba yini utakwenda uncube it's not the power lakho kodwa the power lekuleni lamfakho esifaze kulukutana selekanje sifunza kwegcina simathele kulukutana ngathi wenthosa kakhulu wena kodwa ikhona into engakuthembisa yona so lo muntu umntana kaNkulunkulu uneni lapho kwakho lesapota cha ukuthembisa Amen. cela sindela verse ebazala lekugcina lamuhla emini kwase first sifunze nje lithi verse 1:17 to 21 sifunze lokho bazalwane uNkulunkulu wenkosi yethu Jesu Kristu uyise lona bukhosi aniphe umoya wokuhlakanipha newekwembuleka nekumatini yeah akakhanyise emehlo etinhlitiyo tenu kuze nathi lokulithemba lanibidela kulo nekuthi kuhle kanganani bukhosi belifa lakhe kubo labangcwele nathi nalokho bukhulu lokumangalisayo bemandla akhe kithi thina lesikholwayo lamandla lamakhulu wawasebenzisa nawavusa Kristu kulabafile amhlalisa ngesekudla sakhe ezulwini ngetulu kwabo konke bebusa neligunya nemandla nebukhosi nemagama abo konke lokuphathwayo hayi kuleli kuphela kodwa nakuleli taba Haleluya ngithatha kakhulu verse 18 uthi akhanyiswe emehlo etinhlitiyo tenu hayi emehlo lawa la physical babencumalo ukuthi inhlitiyo inawo emehlo yekikhaya elihle natiya ngibona ngamehlo enhliziyo uthi Pawula ngithandazela ukuthi eshilo akhanyiswe emehlo etinhlitiyo tebazalwane kuze bathi lokuthemba lababitelwe kulo nekuthi kuhle banganani inkosi belifa lakhe ngoba nabangcwele verse 19 nathi nako-ke ngifuna ukugcina khona nathi nalokukhulu lokumangalisayo bemandla akhe kithi thina lesikholwa namandla akhona but they need enlightenment wembulelwa thike kuthi kunemandla lasebenza kumfana kaNkulunkulu uNkulunkulu akwati lokho uthi Pawula problem yini hayi kuthanda khona niyayithemba lento mane you have not come to understand the power that works in you
But kungakathandazwe kumele uvulele amehlo akho utokwazi ukukhulu ibali balamani lasebeka ngeke uNkulunkulu yasayithandaza yasakuvulekele yasefuthi yabona nakumela mhlawumbe abantu babengcona nababonayo bathi sengiyabona sengilawo Jehova akusithi sengiyabona uNkulunkulu akasithi bazalwane lamhla emini lesande the 22nd of March 2026 nami manje ngibona nawo ubone bekulo dibonako kunezinto sathanda difihle hayi bathi fihlakele uzama nje ukungabona baqala babona endokubona akusikho lokubona lokube nesambulo ukuthi lana kusatha izimbili nje yami ngokuba befundisa uNkulunkulu into yakhe ibe nje kusatha izimbili zatha kanje uthi ufuna kwenza into kwayo kodwa kanti ufuna uqala ibhizinisi uphela kwenza ucela kwayo ungakayiqali uyesaba thathi abantu dabo lalela kwabona abantu qala ephuleleka namuhla kufuneka nje bakho wesabi ubuleke mina nami ngiyathandaza bazalwane lapha emini uNkulunkulu usithe ngane ngibuleleke Bosisithe bazalwane bosisibusise bosisithile sisavuleke emehlo newapha avuleke nekalo yavuleke ngicela lesikhathi sicela umfundisi ede ngaphambi yasithatha